kibazo nyina ngo wabumbajije yego aka kagurupe kaba ari akagurupe kavugamo abagabekazi ari kagurupe kavugamo abiru ari nabo bapangaga ubugome bwose bwo kwica abantu mu gihe cya kera cya Karinga bikaba byarakuyemo Rutarindwa kwicwa byarakuyemo Musinga kwicwa biviramo Mutara Rwabugiri kwicwa ndetse akaba ari nako kagurupe ka Kagame ice Kigeli Ndahindurwa wagwiriye muri Amerika babita abakono noneho akaba kagizwe n'amoko y'abega ikagirwa n'abakono hakabamo abaha hakabamo n'abagisa aya moko rero akaba mu by'ukuri ariyo azwi gupanga ubwiru bukomeye no guhitana abantu ujya wumva ngo kanaka bamupangiye bamwishe kanaka bamupangiye bamwishe kanaka bapanze ibiribi ibwami niko kishe Rukara rwa Bishingwe niko kishe Ndungutse niko kishe Nyagakecuru niko kishe abantu benshi cyane bagiye bazira kano gatsiko k'abakono ni nako gapanga buno bugome bwanga bwo mu gihugu noneho rero kubera yuko nyuma yo Kagame apfiriye kano kagurupe kacitse intege ariko rero gakomeza gupanga ubugome babonye ko leta iriho yakiyamye bakagatsika imikorere yako turakiyamye kuko kamaze koreka igihugu kamajije kwicisha abantu kamajije kunyaga kamajije kwiba kamajije gusenya igihugu aka niko kagurupe bita inkotanyi nyazo ni aka kagurupe k'abakono ni agatsiko k'abakiki ni agatsiko k'abega ni agatsiko k'abakono ni agatsiko k'abaha ni agatsiko k'abagesera ubundi kari agatsiko kabyara abakobwa abakobwa b'abatware abakobwa b'ibisonga kandi abakobwa uyu munsi ni bwa bwoko bita abakono bizatubazwaho ubwo batangiye kwiyama buriya bagiye kuvuga yuko n'ibikorwa byo kwica kano gatsiko ariko kabikoraga ndetse n'abantu bamara kuba bageze igihe cyo kuvuga ngo ni ka gatsiko k'abakono ariko biyama bafite rya tsinda ry'abatutsi ryicaga abantu ngaba rya tsinda ry'abatutsi barigaga abantu rya tsinda ry'abatutsi bakoraga ibikorwa byo guhotora abantu rya gatsiko gasahuye ibintu dore ngaba abakono ubwo bivuze ko ubwo bari gushaka kubyegeka ku bakono niko bagiye gushyira imbere bavuge bati ibyaha byose byakozwe mu Rwanda byakozwe n'aka kagurupe k'abakono kateje imvururu zo muri 59 akagurupe kateje ibibazo byo muri byo ku bucuruzi bene Kanjogera bene Nyirabiko bene abo bose abumva abakagara ni akagurupe k'abakono niko kagurupe bavuga bati niba bikomeye kano kagurupe k'abakono niko tuzashyira akaga kaguririye mu Rwanda wabonye ibaruwa noneho banditse babiyama uramenye ntabwo twebwe abatutsi dufite aho duhuriye n'ibikorwa byanyu uramenye ibikorwa byanyu n'ubuzanguni ibikorwa byanyu byo gushyiraho binini mu buryo bwo tutabona ubundi bakara bavuga bagira gute aka kagurupe bakugurisha aka kagurupe niko bamuriza bakugurishaga niko bakabariyo bakugurishaga niko Kagame yakurishaga niko kanyigaga abantu isaha y'uno munsi rero
barangije kubona yuko bitagikora, barashaka kugira ngo abakoranaga na kane bose babigarame bati aha ibikorwa byanyu ntacyo tuzi, none ubwo ntaho bahuriye n'intambara igiye kuba nk'iyo ku Rucunshu. Naringize nti buriya ntibigiye kuzamera nk'iya ntambara yo ku Rucunshu yabaye bagasubiranamo. nyine urumva kuva igurupe ya Kagame yicaga abantu y'abakono, leta ivuze ngo ibikorwa byayikora igombye kubibazwa kandi ntaho bihuriye n'abanyarwanda bose. Abatutsi ubwabo baravuga bati kano kagurupe k'abakono niko kicaga, niko kiba, niko kasahuraga, niko katangaga amategeko mu gihugu kica, ni nabo bega bari mu buyobozi. Abega baracyayobora cyangwa yakudetse y'abarundi wa mugani kuko wasanga mu gihugu yararangije gukorwa, abega bakaba barimo bavuga bati ibintu rero mwakoze mwebwe abega b'abakono mugomba kubibazwa. Yes, kuko mu ibaruwa wabibonye ko biyamye, bariyama, baravuga ngo uko byasa kose ngo ibi bintu umuntu wese wifatanyije nabo ngo agomba kwitandukanya nabo. Mu ibaruwa niko byanditse. Ariko ntabwo bishoboka kuko FPR yose ni abakono. FPR yose igizwe n'abakono. Bishoboka nta muntu utaba yuko abantu bica bose ari abakono. Ako kagurupe kagambaniye abantu kakabica kakabasahura kakanyaga kubishoboka byose ni abakono. Nonese FPR yakwitandukanya n'abakono gute kandi aribo bagize guverinoma? Yes. Guverinoma yarayindutse, iyo guverinoma yose ikaba yarashenyutse, abakono nibo bayobora, abaha nibo bayobora, abega nibo bayobora. Sinzi niba Abagesera bo bayobora, simbizi, ariko icyo nzi bari abantu bane: abega, abakono, Abagesera n'Abaha. Abo bayobora nibo ciringi mashine. FPR nibo ngabo nibo bayobora. Umuntu utari umuhari wamubona ngo arinde umukuru w'igihugu, ntiwamubona muri Rwanda Revenue. Utari umukono ntiwamubona afite umwanya ukomeye. Abo bose b'abajenerali ni Abaha, ni Abakono, ni Abega, ni Abagesera. Ibyo rero kugira ngo bavuge ngo urugo rutandukanyije nayo kandi aribo bayobora, aribo Kagame, ntabwo bishoboka. Yes. Mbese urumva ukuntu bimeze, ni nk'aho ku gihe cyo kwa Habyarimana, urakurikira? Ndakumva. Ni nk'aho ku gihe cyo kwa Habyarimana wavuga ngo leta y'u Rwanda ukavuga ngo abantu bavuka mu Rukiga, leta yo kwa Habyarimana irabiyamye. Ibikorwa bikomeje gukorwa n'abantu bavuka mu Rukiga turabiyamye. Ni ukuvuga ngo rero nk'aho byagaragaza ngo leta ntabwo ikiriho. Niba leta y'abakono itakiriho ikaba itangiye kwiyama ibikorwa byabo, ni ukuvuga ngo kariya kagurupe k'i Musanze, urebye ntekereza kariya kagurupe k'i Musanze kagomba kuba kari gatangiye kugambana kuko abaturage b'i Musanze. Ni ukuvuga ngo akagurupe ko muri Musanze ntabwo kari muri Musanze honyine. Yes. Karahari niko kica abantu. Yes. Karahari niko kica abantu. Yes. Iburasirazuba karahari niko kica abantu. Yes. Akagurupe k'i Musanze nibiyamire rimwe ibikorwa byose by'urugomo bigoye gukorwa n'ako kagurupe k'abakono no mu gihugu handi hasigaye. Kuko ntabwo bica i Musanze wenyine, bica n'ahandi hose. Ubu ni bwa butsinda bababwiye, bwa butsinda bagendaga bavuga bati nyamuneka iri tsinda ry'indatwa ni iri ngiri rero wumve. Okay. Urakoze ku bisobanuro uduhaye. Urakoze cyane. Bakunzi ba David TV rero ni ibi mbabwira, ngiye narababwiye ngo amakuru nzajya nyabashakira. Mwabibonye, muranibona ku rupapuro mu kanya gatoya narwo ndarushyiraho, murarubona urupapuro rw'itsinda burya abakono barimbuye igihugu. Ubu rero biragaragara ko FPR yamaze gucikamo ibice bibiri. Ibyo nabyo muraza kubimenya ni uko bimeze. Ngiri tangazo rero naryo muraje muribone. Murakoze rero, Imana y'amahoro bampera umugisha. Narabwiye ngo ngewe ibintu byose nzajya mbiva imuzingo mubimenye. Ngayo nguko, mugire amahoro.
Yes. Ndakumva. Amakuru. Ndamahoro. Ndakumva ye. Amakuru. Turi amahoro. Uwo mwenda uragura ngahe? Ni amadolari ibihumbi. Ni amadolari 8. Amadolari 8. Na 500 hamwe n'ingofero. Byose Biri kumwe. bifatanye umupira. Umupira n'ingofero. Amadolari 8. Na 500. Umunani n'igice. Yes. Aha, ubwo ni ukuvuga ngo ni ibihumbi 8,500. Yego.